Bonjour, bon après-midi, mwiriwe mwaramutse abakoze Siren Vibes. Nibaze ko meze neza aho muri umuryango yanyu, surtout abana banyu, abagore banyu. Nibaza ko mugwe neza, mufungura neza, mufite amagara meza. Bon, aha turi ni muri Zan Beach. Musogma forum canke ikoraniro y'abakenyezi b'imboneza b'abarundi kazi bashoboye bamaze imisi 3 twe twashoboye kuboneka umunsi wa mbere n'umunsi wa nyuma. Umunsi wa kabiri byadukunde ko byaratugoye kubera ubundi buzi n'ibindi, ariko uyu munsi twashoboye kubera ingene bimeze. N'umunsi wa nyuma w'iryo koraniro canke forum femme leader, forum de haut niveau. Ndakavuga de haut niveau, abakenyezi imboneza hano mu gihugu cacu muri East Africa byatewe iteka no mu na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, bien sûr na Nyenicubahiro umutambukanye umukuru w'igihugu cacu Burundi, haje n'abandi banyecubahiro batari Barundi, hasho kuboneka umutambukanye umukuru w'igihugu ca Nigeria yaringa yaraberewe cyane, hasho kuboneka n'umutambukanye wahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania n'abandi benshi. Hari premier ministre wacu, hari vice président, aba ministre benshi, aba honorable, abantu nyene, hari abakenyezi benshi mukunze kubona babandi nyene, babandi aba influenceurs bacu bavuga twigirako. Bien sûr nanje narindi weke ntivuga narindi, en plus nayambaye igitange gisa n'ca president, mwabibonye sikendi ndi umukenyezi w'imboneza. Anyway, reka ndakwica amajambo menshi ndabere ngene bimeze ukuntu binjiye, byari spectacle. Abategetsi kuntu bagiye barakurikirana bya bintu byiza cyane bisa neza, berekejwe n'ingoma zacu z'u Burundi, bazi kuntu ziba ziryosha ibirori. Na Nyenicubahiro mukuru cacu ukuntu yaje mbaza kubibona, hama mukurikirana ijambo bavuze, amajambo yahavugiwe kugira ngo mushobe kumva. Mugabo cyamfise ikibazo cyo kubaza abantu mu makartier wanyu, mu bihugu murimwo, est-ce que abana bo mu micungararo wanyu barafungura neza? Barafungura ingaburo zikwiye, barafungura sanganya ngaburo, ntanga nguvu na biransi. Hariho sanganya ngaburo, ntanga nguvu. Wenda bizi Muje mumbwira muri commentaire biranza ko shakubaza ko est-ce que barafungura neza, ko apparemment gufungura nabi sukubura inge sukubura umukena gono. Hari igihe umuntu afungura bikora ubunebwe kubera kutitaho amagara yiwe, ariko murabizi ko udafunguye neza umubiri ntuburi kurawubakira neza, bituma ushobora kugira n'ibibazo, ama frustration et aussi bigatuma udakora neza gushoye kwiteza imbere. So reka ngende mugabo shakanu kancisi ndaza kukavuga mu commentaire, nimuza kukantanga ndakandika. Anyway, reka ngende ndabavira mu maso yanyu, sivyo nashamushaka mwumva murabe ukuntu byari byifasha hano hantu, byari bisa neza. Hari abakenyezi basa neza mugabo reka ndabareke mu vyirabira. Yo kamgwino
Twakire umuvyeyi wacu, twakire umuvyeyi wacu. Your Excellency, the First Lady of Burundi, my sister, also my Vice President. The Prime Minister of Burundi and his dear wife, the Vice President of Burundi and his dear wife, the former First Ladies of Burundi, the wives of the National Assembly members of the Senate and the representatives, the ministers here present, distinguished ladies and gentlemen, bonjour, Burundi, and to all distinguished guests here present. I am delighted to be here in this beautiful city of Bujumbura. We are here in support of the great work that my dear sister, my Vice President of Mbega, Angeline Ndayishimiye. Is in particularly amongst women and children and the elderly. The first, the fight against malnutrition, especially in children under the age of 5, as well as programs targeted to improving maternal, infant, and child health is something that I'm always very passionate about. It is notable that Nigeria, with a population of over 200 million people, and the current number of children under the age of 5 is estimated to be 31 million, out of which less than 500 million are malnourished. And this is alarming. This alarming picture is mostly due to the insurgency, that is the Boko Haram, the banditry, kidnapping, being faced in some parts of Nigeria, which result to poor farming activities, which leads to food scarcity. But now the situation is under control. Now Nigeria is a safe place with less banditry, with virtually no insurgency. The good news is that a lot of foundations came out to help during that period, including my foundation, the Future Assured Initiative.
which founded in 2015, has been able to bring some relief to these victims. I have worked tirelessly to improve maternal and health care, including nutrition, by mobilizing health facilities and the government to advance quality and accessible health care for women and their families. My approach to maternal health was to include the wives of the governors of 36 states of Nigeria, including the Federal Capital Territory, Abuja, to promote advocacy efforts in this regard. We engage them to be committed by championing the cause of maternal, newborn, child, adolescent health plus nutrition in their respective states. We have given out foodstuff, medications, antenatal kits, free medical missions, skill acquisitions programs, to mention a few. This is why I'm here, especially happy to be here in Burundi in person, to support and encourage my dear sister, also my Vice President of Mbega, and to share ideas on how we can continue to impact on the lives of our people. Through meaningful collaborations and networking, we can achieve the goals of eradicating malnutrition in our societies. I personally pledge my support to my sister and thank her for the kind invitation to attend these laudable events. She is a very supportive wife to Mr. President, and thank you for giving her the opportunity. Thank you for giving Burundi women voice. Thank you for all your support. Without your support, I wouldn't have been in Burundi today. I told my sister, maybe I need a residence permit in Burundi. It looks like Nigeria, almost like Nigeria, same weather, same everything, same type of people, same physique. In fact, some of you resemble me, or me resemble some of you here. I would like to thank Mr. President once again for his support to his dear wife, and also I would like to thank his wife for being a good woman with a good heart, supporting women, supporting the well-being of children, especially those that are malnourished, and also opening her arms to assist other sisters, first ladies across the country, across the continent. With this type of first lady in your country, having seen the first lady of Nigeria, this is just the beginning. You will see more of African first ladies because of her. Thank you so much, and God bless you. So I also have a nutritional pack that we normally use for our malnourished children in Nigeria. We have different foundations making it, including my foundation, and also under African First Ladies Peace Mission. And also sometimes we use the Institute of Virology, established by one of the American agencies, one of the development partners. They produce some ready-to-use therapeutic foods and also some powder that can be used for children as pap to make it like a paste, and then use the boiled water. You only need water to prepare it for a malnourished child. And I have the sample here, and I'm ready to send 100 cartons to my dear sister to support the malnourished.
I would like to present the sample to her. And also to present what we produce in Nigeria. So, this lady of Burundi, this is my contribution for the malnourished children. Also, this is made in Nigeria and presented it to her. And also we have a groundnut cake that we use as snacks, and which is also for children, for nutrition, and women as well. And I'm going to send her some to share it to the beautiful women that are there. Thank you very much and God bless. Mu majambo make aravuga ati yuko nihimbawe cyane anezerewe rero kuba ari hano muri kino korane c'abakenyezi b'indongozi aho yaje gushikira Nyenicubahiro umuvyeyi wacu mama Burundi, akaba ari kandi n'icegera ciwe mu shirahamwe asanzwe arongoye yitwa Mbega, Mission des Premières Dames d'Afrique pour la Paix. Thank you so much, my sister. Me, I want to give her the products made in Burundi by our group, Empowerment. And Burundian coffee. Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, le Vice-président de la République du Burundi et votre épouse, Excellence, le Premier ministre du Burundi et votre épouse, Excellence, Madame Aïcha Buhari, la présidente de la Mbega, Excellence, Mme Salma Kikwete, ancienne première dame de la République unique de la Tanzanie et votre délégation, Mesdames, Messieurs, délégués des premières dames de la Guinée équatoriale, de la RDC et du Sud-Soudan, Madame la déléguée du secrétaire général de la communauté est-africaine, Mesdames, Messieurs, délégués des directeurs régionaux de l'UNICEF, de l'ONIFA, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement du Burundi, ici présents, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Monsieur le coordinateur résident des agences du système des Nations Unies au Burundi, Monsieur Damien Mama, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, mes chères dames ambassadrices burundaises accréditées à l'étranger,
Mesdames, Messieurs, les représentants des agences des systèmes des Nations Unies au Burundi et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, les recadres des différentes institutions de la République du Burundi, des confessions religieuses, de la société civile, des corps de défense et de sécurité et des partis politiques, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers femmes leaders, tout protocole observé, bonjour. Je rends encore une fois gloire au Seigneur qui nous a accompagnés au cours de ces 3 jours du Forum national de haut niveau des femmes leaders sur le thème central, la santé et la nutrition de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Que son nom soit loué. Je voudrais premièrement intéresser mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Général-Major Nyenicubahiro, qui a accepté de venir rehausser les cérémonies de clôture des activités de son forum. Je remercie en deuxième lieu ma consoeur, Excellence, Première Dame de la République fédérale de Nigeria, ma présidente, Mme Mbega, et son Excellence, l'ancienne Première Dame de la Tanzanie, Mme Mbega, pour avoir répondu à notre invitation et venir nous soutenir dans cet événement. Ceci est un signe éloquent de notre soutien mutuel sur ce champ de bataille qui vise à lever les défis qui hantent nos sociétés et nos peuples. Mes remerciements vont également à vous tous qui avez pris part à ce forum, spécialement nos invités de marque qui sont venus de l'étranger pour vos riches et inestimables contributions, que ce soit dans vos discours et panels de discussion. Nos vifs remerciements vont aussi à l'endroit des experts et autres intervenants qui ont rendu ces activités si fructueuses. Vos conseils et orientations ont servi à la formulation des recommandations de ce forum. Les activités que nous sommes sur le point de clôturer étaient organisées sous le thème « La santé et la nutrition de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent ». Vous avez pu discuter sur le rôle de la femme leader et de tous les autres intervenants dans la lutte et la résolution des défis évoqués. Vous avez pu également échanger et réfléchir sur les défis, les progrès, les actions résilientes et durables, et ainsi que les stratégies pour atteindre les objectifs. Nous interpellons tous ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre des recommandations qui vont être formulées à l'issue de ce forum, de se mettre en action dès aujourd'hui, que cela ne se limite pas uniquement aux écrits ou soit classé dans nos tiroirs. En ce qui nous concerne, en tant que présidente de l'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi, le cadre d'exécution des missions de l'OPEDAT, de la Mbega et toute autre organisation à laquelle nous pourrions souscrire aujourd'hui ou demain, nous prenons en considération
ce que vous nous avez soumis comme suggestion. Nous aimerions interpeller toutes les femmes leaders, surtout celles qui ont déjà compris leur rôle, de sensibiliser les autres, d'encourager ceux qui sont sur la bonne voie et orienter ceux qui ont besoin d'accompagnement. Et ainsi, être solidaire et partager la même vision. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier nos partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, l'OMS, l'UNICEF, l'OPAM, ONUFA, FINOA, pour les rapports techniques et financiers aux activités de son forum, aux journalistes, tous les professionnels des médias qui ont pu recouvrir cet événement et à toute autre personne qui a contribué d'une façon ou d'une autre à la réussite de son forum. Nous disons merci. Enfin, je voudrais féliciter l'équipe de l'Office de la Première Dame du Burundi pour le développement et le comité d'organisation pour avoir bien organisé les activités de ce forum. Vous avez abattu un travail noir, acclamez-vous vous-même. To all our honorable guests, all delegates, all delegations, I wish you a safe trip back home. Please convey my greetings to your families. God bless you. Vive la femme et les enfants bien nourris et bonne santé. Vive le développement durable. Imam Nyenicubahiro Siren Vibes TV.